Kardom kadogo phan samay government school condition ke litum kadoga visame chinilo government tum bor itailo mene for example side deng tailo mene sitame non anda kadure bangke dolang konane bangke lang kadure konane bangke bench desks ke dorde nani school construction mate school bang ke ban pen uthod pami thu the selam thu the lason si along balong ke teachers kadure lason iltum thek bonong lo da Karbi ang long silang lo putang te halaswa problem mang keto sita me isi thetana question mang ke lalo komat si lahai aputhak Kachesong mang dolo komat si lahai aputhak kipa misenji phan ke matha tum dolo education department na tum lang tumage unan ben bori thailo mene sita me unsuccessful success it so si dolo mate alang tumang matha krang sun si dolo along ben along bangke lo si asai jok je iritum Kavidya tum samay private school samay ilitum toy do nang koklo. Lason lo a problem mangke ilitum Karbi ang long chot bangke kali non ke ilitum thekbon long lo all India samay laso problem mangke do. Laso pot si break jam a states along samay Kachesong pon thekbon long lo. Bangso Kachesong e konane arling ke tum nane political party mate opposition party tum le Kachesong kali lage students atum students samay arta jum hek haklang school student atum college student atum si Chesong nang koklo bangso Kachesong same achichi chacha harmu pha nane lang ka ve midday meal pipa me nane principal bang aning me oedet konane desk bench dor dedet alang nitum lahai ka do a problem besi towar long nang bar si alang tum protest lo along ba long ke school ki dam ji atowar ke heng no hala 1947 aning kan ben Independence Day kilongar ni pen hemprek kilongar ni pen India hemprek kilongar ni pen non answer me hala so to war bang heng no lang pu Chesong pon ang koklo as basics achichi chacha harmu pen same Chesong pon ang koklo achichi chacha buli tum matha ta haji same education system bang ke kenang sot nai lo litum adet ke itum along ri ke wa fit same idom lang nam pa melo plotang de kadure son do pik laso pusi litum thek pon lo penan student tumangke mate penana family tumangke sab dolo plutang te private school ke toy dunji pansi matha ponong titi mate harak siri toy dun rong titi lo edom India lo for example state long Kachesong pon ke thek long pon mangke non head la Zen Alpha buselang tuman pulo Gen Z bangke kali Gen Z tum Kachesong tum thek monong lo jantar mantar lo CJP tum de cockroach janta party tum Dharmendra Pradhan alang ni bangke resign nang ji pusalang to bangke jantar mantar long protest pon la bangke chun stamit chun halapen dera pi bangke non iltum thek ponong lo students na tum alang tum methang school long copy pc ke chok che ma alang tum lang po la bangke thek long lo plutang te alang tum bangke school saming hap clark po school un de lo alang tum bangke towar si dam po Chesong pon po la sikona na states lo Kachesong po tum thek hek pen che than ponan July 28 arni like Uttar Pradesh long abirta long harak students do matela college student dum chapangum pet ben kadogo ben 1500 ne do 1500 students alang dum protest alang tum ki hang bangela lo kijun alang donang je mesen kijun alang pinangji labenge toilet same mesen pinangji la son thak se harak school long fan sitame pinangji nari tum same chiniti eri tum long fan do lapu ke jongnamu ni government school long fan ki doji bang ga philam lo hala kang niji phanan same ka sik sak do lam ki hadak along pen along ke hab ave po hadak ke chainong bi phak same lujam la son school same jam thek ponong ji la si responsibility koma si ki chok chelo koma thila li tuma leadership lo non koma si chari bo malang li tum si chok chelo lake lai kaddo ka base same paching thurji phan asai bang ke claim ponang po claim pon tai po nili jungjung ke matha ke thek long teng pen pulotang te sitame non under success un elang Uttar Pradesh la berta lolota Hamirpur po hadak sitame student dum sabe towar long manang ko lo Chesong ponang ko a thike la sun thot lo towar bang alang dum a school ki dam ji towar bang ke ningkan kwa ne pen selam le pin aman inghan side la bang nang dum same chini lo arwe ke jang lo pulotang te inghan do pik dong singhan do lo plotang te dong nam bok de lo plotang te alang dom uniform an same ter lapo cham sim ben class ke dudun same sikasik sak doje la sob alang dom same protest ponang kholo la pengeli dom same a video same thek ponong lo Lucknow long hadak school amen ke Jay Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya for girls also tum adak solo tum phana school hadak bangge teachers ka dure pen teachers ka ve penalang tum same
hong mate angta nang chon nang koklo bang phari ni na phokem ne do 250 students ne do sordo dum nang chon se protest lo teachers nang ji plo nani tum same chini lo government school lo il tum da thekmonong lo dak student ke 100 plus week lo 100 plus po teachers bang ke nani bahani bang thon koson se control on po un e sitame to akaprek long mang che song bom lo la ben ke a response same long lo along ke construction mate hem same kim thu mi lo la ben ke fan same pilong hab same seram lo desk bench same pipon bom lo athe che song lo student tum me thang same che song lo osomar chi chi cha same che song lo la ben ke long same long lo non elitum long jong si la son problem dolang protangte komarsi karja pibang dolo la son dak si august 19 ani unao pa district long ihum school lo hadak sem la son thok lo government school lo plutang de kichu juna son same pi same hala bang so kichu juna son ma ke mi oi de son lo la me kichu na lang same ave la bang teachers same ave hadak student dum same protest bon lo ana dum demand ma gela lo teachers pinang po kichu juna son same pilo plutang de measurement pinang po la polo Uttar Pradesh along lo Azamgarh along same la son thod lo hadak bang chemistry teacher ave de chemistry a teacher avidat masyalang itum same protest deng ponlo teachers nang ji polo Bihar along Gaya district po hada district dolo di Gaya district pu Simuara middle school pusipu pona school amen bangke hadak atum bangke chepeng si alang itum bangke sub divisional magistrate long ansi office long alang itum bangke pinpura lo pidam lo andum ki demand mangela lo lang ave laben ke toilets dame mesen a toilet ave fan ave labenge bench desk an sidame chebeng lablo hingno lablo labenge dongkol hadak dongkol ki stame do a dongkol ke do lo stame hingno daklo selam bang ave la siri tum thek molong lo all india long samela son government school among kahenu ason do piglang government tum copy lo item lai tek satang ka pen non bage respond bage pipon bom no sitame student tumse chesong se setang ji ma theta na question ke lalo edom education system mai pami senang ji buka do kabi sem chini lo education jong si avilo plodang de copy lo ali ke det ke kaching thur ji nat ke dam de lo semenon government tumangela son no matha bang pangkreve non rolling bomb party to matha thai ji ni to mesen basic claim pon lo choklim basic claim pon lo ni tum a party king tankring lo development van pig lo pu Chongsi lahai development dolo plutang te non ason lahai alang itum protest nang set anma student abang achichi chacha tum protest nang set ma laan ke protest nang ni de nang ji polo protest te pin si lahai kadu ge son ki pila mang ji polo non ke government tum konani ki claim dam le lang la soposi lahai student tum samai protest nang ko lo la bang ge do thulang hala baba ramdev media long kaning jelam nang tum samai thek long tai lo mene alang disame ke ningje bangala son no government tu masih akoi pilodi pa pregnant education system bangke mate education a department kelar jipan bori non kalilo plutang te nemat samena nangche songno nangji mapu चारों तरफ देश में हंगामा है छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है हमारे यहाँ लाइट नहीं है हमारे यहाँ पानी नहीं है हमारे यहाँ शौचालय नहीं है हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है किताबें हैं तो टीचर नहीं और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं कहीं जुड़ते ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है अपने विचार अपने संस्कार अपने संगठन अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं ये बहुत ही अपमानजनक है और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा इसलिए भाई सुधर जाओ नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है ये घपले ठीक कर लो मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े lalu si ini tum bangso a problem bang tum thekpon long piglo aji ding open sitame non bang ke asyang tong thelo kache song dum sitame CGP pen si chengpon lo labang non ke di kado kawe school angtan karbing lo mai ni jong namde asam lo mang ke thekpon long lelang so me angtan lo mang ke harak student tum se me awareness dolo labang ke kupi si ke chok chelo plodang te ki paking ji phan mang ke song nang pu hala bang so ke matha sitame yarang tumong dolo Rajasthan long sitame la son thought chesong mono class 2 a class of my class teachers of that hala bang so a teacher of that join si a post bang ya vakyan lo sitame hadak pipon pedet
amasi prabjin pen hadak same teachers pinang jipolo lason si Jaipur along nani tum same chini thai po ane amek kechechar che anu kangthong lam kaning je tek the differently able puleli tum ning je deta henune ane tum stame protesting set ane tum ke protest da mang ke ane tum a sign a gesture a symbol ane tum la ribbon se ane tum protest ponlo ane tum anu ta kangthong alam ta ave adhek tum me amek same chechar che wapit same alang tum an same protest nang set antum ka demand mang thang dak lo lamad lo lang ave hada kijunji alang mesen ave lapang ke toilet same mesen ave rasano di basic thing muni tum long kenang sot ahor mu alang tum ke protest pon lo alang tum ko nani dharmendra pradhan thok lapang ko nani minister thok chi resign ang ji pukali lason ta si maharashtra long same student nam ka che songmon padolo non alom isi kemese nang thek bang kemata la social media kemese nang thek bang la son no kado kobe tum same phone ke dore blo internet connection ke dore blo sobo siri tum konane ki chok se theklong no plutang te di ele tum dong se social media long pilo plutang te viral lo plutang te hala sarkar tum same prabjin ben action and sarakti alang tum same bade saibang ke cheklem sarakti la sobo si konane jong se ki chok che dolo plutang te nili jung ke matha paklang konvek nang ji a situation rat tum long paklang konvek nang ji lasi ile tum thek monong lo news channel tum same pen ana sai claim bon lo a respond mang ge mene hanone lan mang chini pon pe samel an so si paklang ne lang lasi nana si ke chok che do ma lang pa me la social media long same pinang ji paklang nang ji la lo plutang de government tum same si pressure do po cockroach janta party aputha ke nan tum kado ko same chini lo abhijit dipke a tum bangso putha ki si campaign dengpon lo school thik karo po fix the school po ana tum bang ke school long humri dam po social media long paklang po lason lo siri tum non thek ponong lo arang tum same hada exam a school long same humri dam lo hada kadure son an same rat tuma thingno vano paklang lo amenge penang ana dim bang ke kim same kim pilo fan avedim same fan pilo nani cctv camera hino dagdim same pilo laben ke nani kitchen hino dak laki jona lang vel ha ka do we same pipon bom lo same si theta na question mang ke la an claim nang jima la an che song nang ko ka pisi sarkar tu mang ki claim jima la lo plutang de chokche ene ka rang tum chichni nang po ani tum jungjung ko pisi messenger ma ko pisi claim nang jima po ma tha pa me si pinang polai ka do ko same non ke rat tum si thuna ko ha student tum se me che song nang ko la mang ki chokche de ji la si theta na question mang ke la lo student tum ko pilo che song nang se jima ki jona lang pan same desk bench pan same toilet pan same teachers pan same student tum che song nang set ma lasin ni le jungjung ke matha ke sarkar tum lahai alang tum me thang chi chini si lahai student tum pan bang ke pacharli ve dang ji polo lahai protest tab lahai bang ke pa protest long de dang ji polo pa protest long de ji ko sono plutang de kado ko problems me fix lap nang po mane pa solve lap nang po ni bang so video long lan sin tum che thalam chat po putho che tong ka break video long do me thang me kar dong